Crvene paprike punjene krompirom. Sastojci za crvene paprike punjene krompirom. Crvene paprike 12 kom, krompir 2 ke, ulje 1 dl, so, biber, povrtna kocka za supu, aleva paprika, slatka plus ljuta po ukusu, crni luk, srednje veličine, 4 glavice, paradajz 3 kom. Crvene paprike punjene krompirom se pripremaju na sljedeći način: očistiti paprike od semenki i peteljke, oprati i ostaviti da se suše. U dublju šerpu staviti luk prethodno isečen na tanka rezanca da se dinsta na ulju, naliti sa 2 čaše vode i dodati krompir koji ste prethodno krupno narendali. Sve promešate i dinstate jedno 10 min. Polako dodajete još 2 čaše vode u toku dinstanja. Dodajte soli, bibera i kocku za supu od povrća. Dodajte 2 kašičice aleve paprike i neprestano mešajte još jedno 2 do 3 minuta. Sklonite sa ringle, napunite paprike, zatvorite kolutovima paradajza. Naređajte paprike u neku šerpu dublju da se kuvaju oko 20 min. Ljuveč pleh nalijte softom gde ste dinstali paprike i gde su se kuvale paprike. Poređajte paprike i zapecite u rerni jedno 15 do 20 minuta. Ako volite ljuto dodajte ljutu alevu papriku, i ako volite beli luk možete i njega dodati. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvons, svaki dan najnoviji recepti, zato nas zapratite.